Obi saluka sempondo vuma vuma esizweni sathembethizwe nomhlaba umhlaka sahlase bathi mzimba unendleko umzimba uyafa ukukhandleka awu thakathini uma kumele sithakatheni makumele siloyeni mina ngiyithakathela nje ngempande ngiyithakathela ngomuthi ngiyithakathela nje ngithi mina wonke umuntu akaphumelele ngenkani wonke umuntu akazame wonke umuntu akaphushe wonke umuntu akalwe wonke umuntu akafesane nenkinga yakhe ayinqobe asebenzisene amandla asebenzisene ubuthakathi asebenzisene ingqondo asebenzisene ukuthi siyazi sifunana silweni madoda konakele ake sifukumeni sonke madoda sithathina amapiki namageja konke siyeni khona kunzima konakele emhlabeni madoda ngehlale kunje asiphusheni ke madoda zonke izinto zihamba ngesikhathi sazo izinto zithatholakala izinto ezinkulu zatholakala mawufuna into enkulu uthatha ugodo mawufuna into esheshayo bulala phela philisa yini usabani kukhona uma ikhethele kukhona yonke into wena ufunani hayibo ngiyabingelela nje ngithi mina bogogo namakhehla ukhona mina ngimile ngomthakathi omkhulu owaziwayo umenzi wezinto zenzeke ubulo into esikhule ngayo into esiphila ngayo umuntu mayithi hayi khona sifuna simgayele ukuthi simgayela lento ayifunayo mayithi umuntu akwenze ukuthi simgayela lento ayifunayo kwezothando ngimile ngithi abantu abathandane kube nokuthula lapha bakhona uma kukhona into engahambi kahle ngibone phela sithathe sigaye sicontisele sigine siyathakatha ke thakatha nawe thakatha nawe uthule ngathi awuzwa uyangibona kodwa uthule hey isondo liyajika inkinga ziyohamba zifike kuwe sezila uma isela inkinga ngeke usakwazi ukunqoba kodwa ngiyazi angeke hlale kunje ake siphusheni sizwe sikababa siphusheni emhlaba wonke asiphusheni sonke ukuzela ithemba kuwo wonke umuntu obukayo dokotela 2+2 la kwamhlaba yalingana umuntu omuhle ekuthakatheni umuntu omuhle kwenza izinto zenzeke umuntu omuhle ekujuleni mawufuna sijule mina yiki into esingayihloniza madoda kumanje ngoba izwe selonakele makumele uphushe makumele kufa umuntu akufa umuntu makumele kube nokuphila konke okucabangayo nokufisayo kwamulekile makukuhle kuwe lokho okwenzayo uzenzela wena hlala phezulu kwakho sukuma ke njengamanje ubona dokotela wala kamhlaba yalingana ayike la siyathakatha la into ukuthakatha no more dlaling siyathakatha akwenzeka kwethakatha wena kunje thakatha ayike into ezosisiza mawulokhu uthi nayi ngibanda ikhanda ngilanda amaphilisi ngikusize leyo nto leyo ubanda ikhanda khotha isisi khotha ikhanda liyangishagoda wena awu angisenawo amandla okuya ecansini khotha wena ayinasikhathi mina sokhotha wena mina anginasikhathi manje mina emsebenzini khomnto ngikhotha uyobikela ubaba uyobika kuze kube isikhathele inkinga zakho uyobikela ubikela umngani wakho uthatha inkinga zakho uzenza ihlaya umngani wakho umbikela usizwe lwakho uyajika uhlekisa ngalo khotha hayi mina kade ngi-apply umsebenzi khotha phela ngithi apply ungakhothanga khotha bese lala ubheke phezulu apply la ngamakhompyutha yonke into senze endlini manje hayi sekwenza kanjani mina nginenkinga manje empedeni mangithi hayi sekamandla saphela wena khuluma khotha phela hayi mina nginenkinga izinto mangifuna ukuzenza azenzeki awukhothi ngani khotha hayi mina nginenkinga kunomuntu engimfunayo lo muntu engimfunayo madoda unemali futhi uthandana abantu awukhothi ngani uzomthola mahala ngeke khotha hayi mina yonke into wena yini manje ngithini mina khotha hayi mina izinto zami zinjani izinto vele zohlezi zinzima izinto zohlezi zinehibe wena ulokhu unaka amadlozi hayi mina idlozi lami alivumi awukhothi ngani khotha kovuma idlozi hayi idlozi lami unake indlozi khohlwa idlozi khotha hayi mina wena man khotha abantu abakhothe abantu abalinde abantu abakhothe asikhotheni sizwe sakithi asikhotheni emhlaba hayi mina mangikhuluma nje abantu bavele bangishintshele hayi mina abantu abangithandi awukhothe ngithi mina khotha wena hayi kunzima ngiyagqugquzela ngithi abantu abezenjani khotha nawe khotha hayi mina nje abantu abangithandi abantu bangilwi awukhothi ngani usuthatha ukhothe finish akukho okuzokwenzeka ngaphandle ukuthi usukume wena wenze lento ofisa ukuyenza yonke into yenza yalekelela ngisho ingahamba kancane kuyogcina kwenzekile ngiyakutshela mina ngisho ingahamba kancane kuyogcina kwenzekile alikho igame elingafika empilweni kodwa yonke into oyenzayo khotha yonke khotha man
endaweni ethile hayi kunebunzima hayi umsebenzi othile kungena abathile ayikho lona wena ngithi khotha khotharara kodwa khotha wena nje uhlule into eyodwa kwenzani khotha dokotela ngikhothephi ngithola phi lensizwe osho ngayo ngani uyangibona 072 737 8514 iqaphele baningi ngo Dr 2+2 kodwa lo uthini khotha ngithi khotha bye bye ngikhothile manje nami bye bye ngikhuluma nawe ngikhothile bye bye